Zamislimo ljudsku dušu kao molekul. Da bi molekul bio ispravan i čist, dva glavna i najjača atoma tog molekula moraju biti dobrota i pravda. Oni će delovati na ostale atome, prema njima funkcionisaće ceo molekul, odnosno duša, a iz nje tvoj život, delovanje, celo tvoje biće. Ako drugim atomima daš prednost, toksičnost će delovati na ta dva glavna, zatrovaće molekul i njegovu prirodu, lepotu, istinsku smisao i poentu. Data ti je moć, svest i sposobnost da sam biraš koje atome želiš pustiti u taj molekul, odnosno kojim atomima dozvoljavaš da uđu i energetski grade, formiraju i čini molekul. Zapravo je jednostavno i lako, jer je taj molekul sam po sebi čist i jak, sa jasnom svojom funkcijom i kvantnim stanjem, a to je da je on sam po sebi, po svojoj prirodi, kod svakoga iste jačine, intenziteta, moći i snage. A priroda je takva da molekul tebi daje da sam biraš čime želiš da ga gradiš, odnosno kojim atomima. I svako može, samim načinom takvog funkcionisanja, da bira koje atome želi, a koje ne. A tajna molekula leži u tome da on sam po sebi ima atome koje ga čine time što i jeste, a ti ga truješ nadogradnjom drugim atomima, nekvalitetnim i otrovnim, koje sam biraš i puštaš unutra kroz život i životno iskustvo. Nema zapravo ničeg toliko teškog da očuvaš prirodu molekula, potrebno je samo osjećati je, jer je tu i postoji. Ključ je u tvojim rukama. Pošto si molekul ti, tvoja duša i celo tvoje funkcionisanje, dozvoli mu da radi po prirodi i njenoj lepoti koja se ne može opisati rečima, jer samo na taj način ispunjava svoju svrhu, poentu i život samo tako može imati smisao. Duhovni mir možeš imati samo ako je savest čista, a savest može biti čista samo ako su dva glavna atoma duše, pravda i dobrota. Naravno, uz njih ide i ključ čovekovog postojanja, a to je ljubav. I što više težiš da jačaš te atome, duša će ti biti mirnija, savest čistija. Tvoj život će biti život, imaće svrhu i smisao.